Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirasaba abanyarwanda kutaba abanyamwigendaho bagafasha abafite ibibazo byabakururira kwiyahura. Inkuru ya Asumuta Kaboyi ari Kigali. Isi izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura buri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Ikigo RBC kivuga ko mu Rwanda abagera ku 2500 batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka. RBC itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko bamaze kwiyahura bo barebwa n'izindi nzego. Nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka, ariko ntigeze aboneka kuri telefoni y'igendanwa. Gusa imibare RIB yashyize hanze mu mwaka wa 2020-2021 yagaragazaga ko mu gihugu abantu 576 aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri. Icyo gihe RIB yari yagaragaje ko mu Rwanda iperereza ryakozwe rigaragaza ko 47% by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo. Gusa ikizwi nuko abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bagera kuri 28%, nabo babitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8%. Muganga Jean Damascene Yamuremye, umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri RBC, yabwira Ijwi ry'Amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye. Buri masegonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura. No mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje. Mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi 2500 y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura. Muganga Yamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro. Icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba abanyarwanda ni kimwe: ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu begere abafite ibibazo, hanyuma abababaye tubabarane nabo, hanyuma tubafate mu mugongo, ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho. Ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira akagahinda gakabije, ari byo birishyira kwiyahura. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bagaragaje ko abanyarwanda bagana na 20% bagendana agahinda gakabije, muri bo 35% ari abacitse ku icumu rya jenoside. Mu myaka 5 ishize nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze. RBC itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura. Claver Haragirimana, uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize, agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye. Muri uyu mwaka twatakajemo bane biyahuye. Ngo niba abantu mbanzi tunasuye naganirije rimwe na rimwe natanze n'impuruza ku bashinzwe kubafasha, yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye biruswa nuko naba ntari. Ndetse kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo yagize cy'uburwayi bwo mu mutwe, guhezwa mu muryango, ku rusengero aricayeho bicaranye arimutse aragiye amuvuye iruhande. Ibyo byose yabitekereje aravuga ati sindi kwikora n'iki. Haragirimana asanga kurinda biyahura cyangwa ababyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi. Icyo dusaba umuryango nyarwanda nuko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanza impuruza. Dusaba umuryango nyarwanda kureba impuruza z'umuntu. Umuntu iyo umuzi mubana ari inshuti yawe, hari n'abo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje, na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije. Dasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino, bajye bagerageza niba utanabishobora bitangeho amakuru. Impuruza ya RBC isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibinyujije ku rubuga rwayo rwa internet. Uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 700,000 biyahura ku isi yose. OMS igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza, bakerekwa ko hakiri ibyiringiro. Umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka wa 2003 ku rwego rw'isi.
isi. Mu Rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa 9, ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka. RBC yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'Amajyepfo, abakozi bayo nabo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba abafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turacyari mu Rwanda, hatangajwe ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika. Ni igikorwa cyatangirijwe mu karere ka Rubavu mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugerero uherutse gutuzwamo abatishoboye n'abahuye n'ibiza. Inkuru ya Gloria Tuyishime. Ni igikorwa cyaranzwe by'umwihariko no gushishikariza abakuru n'abato kwimakaza umuco wo gusoma no kwandika binyuze mu mbyino, kumurika imideri, imikino, imitambagiro, imivugo n'ibindi. Cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, abarimu, imiryango mpuzamahanga itera inkunga ibikorwa by'uburezi nk'umuryango w'abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, Soma Rwanda, umuryango Save the Children, abanyeshuri baturutse ku bigo bitandukanye n'abandi. Iki gikorwa cyari kigamije gufasha abaheruka kugirwaho ingaruka n'ibiza byibasiye uturere turimo n'Akarubavu muri kwezi kwa 5. Amashuri atandukanye yo muri aka karere yashegeshwe n'ibiza ku buryo wari kuhagera nta n'intebe n'imwe nzima yari kuhasanga. Kimwe mu bigo byibasiwe n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure harimo seminari nto ya Nyundo. Abana bamwe mu banyeshuri baho bigeze kuganira n'Ijwi ry'Amerika ubwo ibiza byabaga. Byaje muri doro abararaga hasi, mama aratoha biragenda muri classe ho twara amakayi, ibikoresho byanjye byaragiye, amakayi yanjye byari byanditse muri seshware, ubuyobozi buri kudushakira uburyo bwagikemura. Uretse kuba abanyeshuri mu bigo bitandukanye muri aka karere barabuze amakaye, amakaramu, imyenda yabo y'ishuri n'ibiryamirwa, bagiye banagira ihungabana nk'uko umuyobozi w'iri shuri yabidutangarije ibi biza bikiba. Mu rwego rwo gukomeza gutabara ibigo byibasiwe n'ibiza byo muri aka karere ka Rubavu kuri uyu wa mbere byahawe ibirimo amakaye, amakaramu, imashini zo kwandikisha zizwi nka braille ku bana bafite ubumuga n'ibindi. Twizerimana Gaudence ni umwarimu wigisha ikinyarwanda ku rwunge rw'amashuri rwa Gitebe kabiri riherereye mu murenge wa Nyundo. Avuga ko ubwibiza byabaga byadindije abana kubera ko imfashanyigisho zirimo ibitabo byatwawe n'amazi. Ibitabo cyane cyane amakayi, ugasanga umwana nyine imyambaro y'ishuri n'ibindi nk'ibyo, ugasanga umwana yabaye ari disponible kuba yabura ibi bintu. Byatugizeho ingaruka cyane kubera yuko byadindije, byadusubije inyuma mu kwigisha ndetse no mu myumvire y'abana byasubije inyuma, kubera yuko ni ukuvuga ngo niba umwana hari aho yari ageze akaba yabura ikayi, urumva hari icyasubiye inyuma, hari izindi ntambwe zasanye n'izigabanyuka. Arashima ubufasha bahawe nk'abarimu, akubona igitabo agasoma bityo akiyungura ubwenge, akaba yazamura imitekerereze, kandi natwe twese biradufasha mu gutegura. Uretse ibikoresho by'ishuri byahawe abanyeshuri batandukanye mu karere ka Rubavu, abakuze ni ukuvuga abafite kuva ku myaka 15 kuzamura batazi gusoma no kwandika nabo bashyizwe igorora, kuko mu mudugudu wa Muhira hatangijwe isomero. Bamwe mu bakuze batazi gusoma no kwandika batangarije Ijwi ry'Amerika ko biteguye kujya kubyiga kuko batekereza ko bizabagirira akamaro. Uyu ni Mukakarenzi Donatille, umukecuru w'imyaka 60. Naho nabimenya rwose ngo mvuge ngo kibe cyapa ngo kisobanura kinyura hagi yasabye namo no kwibagirwa n'ibintu mbese nyine ngavuga nanjye nyine yaba naramenye ngo gusoma ubwo nanjye wenda biba bifite ibyo byamfashije kurisubiramo narisubiramo akajya banyereka nk'inyuguti ngayimenya ngayanda ndayizina aho ndayizina iyi. Sabimana Theogene na Jeannette Uwingabire batuye mu karere ka Rubavu bavuga ko kugana amasomero bakuze byabafashije kwitinyuka mu bandi ndetse no kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Nyine mu byenasemba umukundi kuko bisaba kwandika cyangwa se kubara imibare, kubera ko nabyize mu ishuri kumika nyine igifatiraho ubu niteza imbere mu buryo bwo kubaka nyine. Intebe ngiye byangejeje kuri byinshi, ariko ngiye gusoma no kwandika hari icyo byangejeje kuko ubundi ntabwo nagera ku cyapa ngo mbure kwirangira ahantu ho ngiye. No kwandika ntabwo najya ku isoko ngo mbure kumenya ngo ndatangaye cyangwa ngo mbarurira aya ngaya. Gusa umuyobozi mukuru ushinzwe politiki y'uburezi n'isesengura Rose Baguma akavuga ko muri gahunda yo kwigisha gusoma abakuze no kwandika hakirimo ingorane zitandukanye, ariko agakangurira buri wese kwitabira gusoma no kwandika. Kandi twebwe icyo tubabwira ni iki, aho ugeze hose ushobora kwiga. Uyu munsi bakumva bafite ipfunwe badashaka kujya kwiga. Ikindi nanone gishobora kuba imbogamizi ni uko baba bafite n'indi mirimo. Uraza umuntu, umugabo, umugore ufite urugo, ufite akazi,
burya babyuka bajya mu kazi gatandukanye kurusha uko bakwitabira ya mashuri twashizeho y'abantu biga gusoma. Insanganyamatsiko mu Rwanda kuri iyi nshuro igira iti twimakaza umuco wo gusoma no kwandika duteza imbere uburezi bw'ibanze. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurishamibare NISR bugaragaza ko 78.4% bari mu myaka yo gukora bazi gusoma no kwandika, mu gihe 21% batabizi. Muri gahunda y'iterambere y'imyaka 7 biteganyijwe ko abagera kuri 84% bazaba bamenye gusoma no kwandika mu 2024. Kuri ubu abagera kuri 83% nibo bamaze kumenya gusoma no kwandika. Flora Tushime, Ijwi ry'Amerika, Rubavu. Turebe kure y'akarere k'ibiyaga bigari ariko tukiri ku mugabane wa Afurika. Muri Maroc kuri uyu wa mbere abatabazi bageragezaga gusiganwa n'igihe bashakisha abarokotse umutingito bagwiriwe n'amazu nyuma y'amasaha arenga 48 uyu mutingito ubaye. Abantu barenga 2,100 bahitanywe nawo mu cyaro cy'akarere kegereye imisozi ya Atlas, ni hafi y'umujyi uzwi cyane witwa Marrakesh. Kugeza ubu abasizwe heruheru n'uyu mutingito bahangayikishijwe no kutabona amazi n'ibiribwa. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Ambasaderi Zaina Nyiramatama uhagarariye u Rwanda muri Maroc amubaza uko ibintu byifashe. Aratangira atubwira aho aherereye ugereranije n'ahabereye uwo mutingito. Mu by'ukuri twebwe ambasade iri muri Rabat, aho byabereye nk'amasaha 3-4 mu modoka ahantu bita El House, ariko no mu nkengero z'umujyi mukuru witwa Marrakesh. Aho niho urebye ikibazo cyari kiri kurusha ahandi, uretse ko no mu yindi mijyi hagiye haboneka imitingito na amino yarahageze muri Rabat. Uko bimeze nyine tabazi burakomeza, barakomeza gushakisha ababa baragwiwe n'amazu, abarokotse kubagezaho iby'ibanze. Abaturage benshi baritanga mu gutanga amaraso kugira ngo inkomere zishobore kuvurwa. Yego urabona ko imibare yiyongera umunsi ku wundi kubera ko hari aho bagenda babona, kubera nyine bwa butabazi bwo kubashakisha, aho ubona imidugudu myinshi isa nkaho yose yaba yaragwiriwe n'iryo shyano. Ubwo rero ngarutse ku kibazo wenda cyerekeye abanyarwanda bari hano muri Morocco, tugera ku 100 biganjemo abanyeshuri biga muri za university hano muri Maroc, mu mijyi hafi ya yose y'igihugu. Baraho bameze neza, bafite ukuntu dukorana, baraho bose, ntawakomeretse, ntawe inzu yagize ikibazo, ndetse bameze neza. Muri abo banyeshuri n'abanyarwanda batuye aho mu gihugu cya Maroc, ese hari abaturiye hafi yahabereye uwo mutingito? Barahari bagera ku 10, ariko bose nyine kuva ikibazo cyagaragara twarabavugishije. N'uyu munsi twongeye kubavugisha kuko tuba tugira ngo tumenye mbese amazu barimo arakomeye, nta kibazo afite ku buryo twagira impungenge. Bose bameze neza rwose ko bari hafi 100. Ambasaderi, mu gusoza, iyi mitingito nk'iyi iri bube hari igihe habaho kuburira abantu bababwira ko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba. Ibi byigeze bibaho muri Maroc cyangwa se mwese byababayeho mu buryo butunguranye? Ko njye nabyumvise kandi bivugwa n'impuguke, nuko ubwoko bw'uyu mutingito uturuka cyane cyane mu misozi ya Atlas igana nyine aho bwiza Marrakesh. Uko bisanzwe biba n'ahandi ntabwo babimenya ku buryo bworoshye nk'uko ubundi bwoko bw'imitingito bishobora kugaragara mbere. Nibyo twumvise, kubera ubumenyi bw'ikeya mfite muri urwo rwego naho nagarukira. Ambasaderi Zaina Nyiramatama, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Maroc. Ndagushimiye cyane. Murakoze namwe.